Keblai pi barok syakatup KHUBOR jengi ke Don Bosco Media Network. Kimat berkongsan mentah ke sengi Shillong. Maham ke sorkar bandi ya kedut ni kedok masih berpangat. Mi kemat kisah melanong Student College ya ke Meghalaya ha ke kuis Mumbai. Keudor ke dok ha lokal hiar ke Yaudi dok ha. Bat ujor ke sing bahalang sya office DC North Garo Hills. Bat mintangin pa syaki KHUBOR bakam banyak. Kesorkar jylla lingba ketanat animal husbandry bat veterinary ha kesengiu blay kelepin mi hukum ban mana ye kinong didut bat nong shot dok masih bekim day bandi ye kedut ne kedok jengki masih bepang at sni dok ne lumpy skin disease. Lekin tu ki pat ba bekim day ban bam ye kedok ne di ye kedut ne kini ki masih ki bedon kini ke jingpang. Lama hamjur ye kitu ki beri masih kem dut bekim day ban pen mi yau ne di ye kedut beki kem ne ki masih ki bepang. Kumjuru lama hamjuri kinong di dok mesi. U Dr. Manjunatha C, Secretary jang ketanat Animal Husbandry and Veterinary, uloong begini ke jingpang kam ya bet syeki beriu Henry kalong ke bedon kamba ban husiar ban kiar na ke jingdi ya kedut ne bam ya kedok jing kemasi ke bayo ekini ke jingpang. Ula kentu ban kiar na ke jinglet syeki semasi namar lada ki perjong ne ki skan ke jet snam ne ki dekap ki dat ya ki beriu kalak ban bu ke jingma ya ke jingkwat jingkia. Uloong bakani ke jingpang jengki masih ke syempor hado ar hado lai tayo ban kot. Ula kentu ye kinong rimasi ban penyaklat ye ki masih ki bakot na kitu ki bapang ban tem kloy ye kini ke jingpang. Na ke benta ke jingsngan ke tanat ke batharu ye kinong rep baki dei ban penyaklat no ela ki jong kitu ki jingri ki bapang na ki jingri ki basyat baklan. Syuk-syuk la batharu bah gitu ki jaka badon ki jingri bayok pang deban senret da ka sodium hypochlorite R haduk lai persen lani ka phenol R persen lani ka formalin C persen. La batharu ikinong ri jingri ban pentip kloilan syaki rapid response team jang ka veterinary department da ka basyu pentip hau helpline number ban wan senret dawai ki jaka badon ka te ki jingpang bat group ban sumari ki jingri ki papang. Nakaliang ketenat kekenturu ikinong rep bakila ban pentip hakini ki helpline number ban yo ekijing sumari ki jingri jongki ki bashitam. Kesorkar kan sepak di ki mobile veterinary clinic syakishnong ban yo ekijing sumar bat ban senret dawai. Ketenat kepentip ru bakini ki helpline number harum bakinong rep kila ban wat jingtip na kebenta kajing sumar ketika bat kiwe-kiwe ki jingtip bayade kajing pangat sni dok ki masih. Kini ki number kilong na kebenta ka Ribhoy district Henriu not, Kendai Lai Ar Pra, Nyo Ar Kendai. East Khasi Hills, Kendai Lai Henriu Pra Ar, San Iwe Nyo. West Khasi Hills, Kendai Ar, Lai Pra Sao, Kendai Lai North. Southwest Khasi Hills, Kendai Lai Henriu Pra North, Iwe Sao, Iwe Lai. West Janta Hills, Henriu North, Lai, Sao Iwe, Henriu North, Henriu. But East Janta Hills, Pra Kendai, Nyo Sao, Henriu San Pra Ar Kendai. Arngut ki samla puli na Student College kin mi kmat ya ke Meghalaya sya ke lempung quiz competition ke behe ke ban Shillong shen ha ke nong ba Mumbai. Kita ki arngut ki samla puli na Student College kidei uban rap lang wanyang bat ulapan cngan karbani. Kila poi sya ke ni kathong hadin bikila job ya ke final fit India quiz ke bedang shidap shen ha ke pratarik jylliew. Ke Fit India Quiz ke ke jingya kop kentip ketin kabala le online kabala yat menta lakat tukat ni benai. Ha kapor barang yat ke jingya kop lawan ban kmi bat up ye kita kisamla puli da invigilator na Sports Authority of India Shillong. Ye kini kisamla la hikai benya bat bot din da ka kong da thaudor lingdo kanong hikai hanong Student College hadu bekinda poisha ka thong jong ka jingjap bat menta kinet cha Mumbai ban ye kun persya kisamla na keleng ka jylla kari India. Registration akan ka online mo kanika online competition nasional di kapher ba na kiwe pa hoy let's say wala nila isi menta kiwe pa request kiwe di offline mo nila isi menta kan jong ka district di block then kanika di first time this is the first time that we have to take part in the online, so this is the biggest online competition in India. The kapangingisham from the very first time kalau med ba technically kajing syam jenjang jadi kalau med network tek koeskasiya di bawah hisya kakim long network kam biang ta te lalu katuhi teh dan pada first time yang sedang
menggak sedang improve kan pengan kreatif kan di hadian pada apa semifinal tu masuk tu kawai pada ke points ke langsung pair nak kiwi pergi quiz insyaallah kalau ngikam yang nervous apa online nomor kawai lu kalau ngidam betang berbeda invigilator tim invigilator bilang beda dong issue watch for that mengurusi Shillong betang ihapan pet ya kamu video kita agak ni kenting komentar agak bangin sampai depan represent nak setiap jangka Meghalaya di preparation kalau nila haban well prepared insyaallah mau bangin saya penduk berkiwi pada state kalau kita di state di saya kiwi ki awal wala ngitip kiwi ki jakal si dalam iskol kita kham ki kena ada kham kiu hari wala kata lo ngimtu jekermen di ngangit nyilak lagi nomor it depends on preparation di terkata hina kada yang kajungi insya ini buruk kaju kerpat ya ki baru ki kinong susno bagi para membayar boleh apa kajian kali yang berkuwi berpin ayah jing kersan berpin kemauan ni jing dua lo kami lapan ya hal apa nasional boy ni long ni superman ni bang boy lapan job ngatong mar bulan dan play bulan dan rekan adu stang adu hak kani ke final kebal ni boy kami layo so jingjong ba ni kerman bang play dan rekan bani hak kajing yang nanti jongi wat hak ni ka ma ka ban lek ban represent ka state hopefully ban la ban job yang nyo so ba job ba min ya tristom but in long kena discipline consistent ya ke panggilan pide man lek na potensial ke bidang interest kata kalau kapan kong but pin ya tristom wala pi kendu kijing ya kino lu dai nang tristom wat nam du jingkerman next can we play lek kepada fit India quiz kali quiz kepada apa India but kami kebangian lek mata kedai ke second edition the first dengan lagi launch house yang ada kendai but kedai ke second edition di nominate ini kena hak bunai Julai August kita di kita mulai round ke bawah ni kong du kedai kata ke preliminary round but ya kedai kita conduct ke testing agency ke bahaya do po India ke national testing agency but kini kena kila job ya kedai ke preliminary round di kadang saka ki orang ya ke semi final kini ke semi final ki ya man hakan ni haulai pau tarik jong benai mi but yang ni ya kan diru kila job namta ki yo ban apia ya ka final round but ya kan diru kila la ban yo ya kan nam jinjong the next pada dap nang di kan de ya ka bagian represent ya ka state hapo Mumbai ti ya kan ni pada tingin pat yo jintip ro mentah ki link ki shat ai lagi after yo shwa kapor kila ai ki kan link ting issue install ki bai badan kam ye ki zoom namta ni enter itu ki link namta ki le through zoom ka quiz ka jongki but quiz master ki le na po Delhi
kha menta haba phai hakeling kanong ba Shillong kala hiar baha ha kaya di thi kini kindiat sngi namar balasha bandi tang ki dok kha local ki bawan ra na po Assam bat jilla Meghalaya. Kadon Bosco Media Network haka khat artar ku jylliew arjar arpulai kala late swat kat tu kat ni teli kidukan bat lalap badon kidukan ki bakhang khardap bat don kidukan ki bapli wat lada ki pliru ki don kindiat ki dok kha. Habaya keren bat ke presiden kinong di dok kha hayau lain kra ke kongsi jaran kala thu bakayau di dok kha kala hiar bha kini kisngi namar bon ki pat ba nong shong shnong ke jilla kidon ke jingting ban bam dok kha namar ba food safety kala pen bana be ki dok kha bawan ra na Andhra Pradesh kidon ke dawai formalin bat lakhang yi kinong di dok kha ban di ki dok kha bawan ra na Andhra bat shushu kala thu ba menta ki di tangi ki dok kha local bawan ra na Assam. Henry ki pat kim kot bor shu ban thit ki dok kha local namar bakador kala KHUBOR ban yenu jor bat ki dok kha bawan ra na Andhra Pradesh bat ka kta ru ikinong di dok kha ka kongsi jaran kala kintu pat ki pat ba amdei ban ting ban bam dok kha namar kini ki dok kha badi minta ki di ki dok kha ki bakhoj ki bawan ra na Assam ki bam don dawai formalin ayo te kaduna ba namar ba kawai ki priyo ki tieng tamba dia tingi dia be kha lokal na do bing la yo jimbe ne di si tu sui tingi dia be kha lokal te Shillong ki priyo ki ba tuna ka jingyo at kemla ken nama kala poi be kum tu lai san pho south spa shikilo ka ika khaba lokal nge kadan ki jai ta menta pa te long kala kham tam ki ken ka dor nian ya ka ba menchua ni di south spa south san pho ka khaba mantangi la hapan ya di san spa Ika kha Andhra Pradesh long aspa pho asau pho la yo long ki pat ba baro ki la lut tamba kabam long bat kumta ban bam te long ni la hat ya sangi ke nya dia betan ni kha lokal kta hi tamba ngin lem long ngin ban si am ni hat ya sha ya dia la ka dia malum malakat bang yo menta ban ni shong yin te long ni dang yo la ban dia ni kha Assam pan ni shong lo ya ke yo te kala hiar ba shibu nani na po jilla ting pot yo ra do mentaro ani ka do kha bang yo ni de bit nang na Assam kha lokal nang ni pot yo re ngla trai ban contact ha po fisheries ru te yong yang a tharai bun ba kilaya di ha po snong la jong te menta namar ba long kala ka jing dawa ha po snong kala don ken ti bun ki di ha po snong ti den i ar bang yo contact biang ti ong tharai ha kan ni ga si hado si balang tharai yong tong ya ta ka do kha tang ba mdip nyo hado kan no kilu ken kani ka kha Assam la ban pendap kabun ba na po Assam ken hado menta ngin kabun ba mdip la su kia tong bun kum ni yo tang hapdeng kata kha san si yo ka lut no ru ngam tip re le hado menta te long kidang tong be sha ka poi be sikit ken tamba ka yo pa kam bam la na di te bun ba long kia khang ken bun mam pat wan rung te kidang ya tieng kin nong banya bam dok ha re ngapen sluri ki ba bang la di be tang da ka kha lokal kin long sngang kin ban bam kam don kan kha lokal ye na po yo do le ki don ki rang ba ki bala ki le hi ki ali thit hi na po Assam ye mangi ki thai bru tingi mela ni shu up be kat ba pha ma unang thi ken namar kan ni ki de bi ki kha ba ki ri hi be ma ki te ha po wa be bat ha po pung be ken no ki de ki tang ki tai ken ki do kha ba ni ayu ni do ong ye u sha bon phai ka do kha shne ba wat phai ki do kha ba kum ni kum tai pha be tang ki kha lokal ba ni long ban di ban ri do kha ni de ban pen shler be ki byung jong ni long ba kin ri ken ni ki kini ki do kha long ki bala te ban kum kini ki kha bau kini ki pamphlet sao long ki bala ban em shni ki kha bam ka ba ki la ban em long kum ha po bhoi ken ta ki bon ha ba ki le ai kini ka ngila suk ken mangi rung em dong kam man at na ki priyo no shapa komenta ngila abe na ki khar Assam tingi yo be kini ki do kha ki long shijat be khabau ki pamphlet sao khabam phlang khabam ka ba khamiriga kini ki do khar ki ba em shani ha po bhoi long ki em ken de ki ri Kasing bahalang aham tura kalau ujor shaka office jong deputy commissioner not Garo Hills ya kajing pet krat jong contractor ubala ino ya kajing shnai ki surok khaldang rongserek khaldang songma bat khaldang babu para ki belas new rinjan hakani kapor liur kinong yalam kani kasing bahalang kila ut persya yu contractor ubala ino ya kajing tray nadu usnem arjar arpway Namar kajing sniu palat kini ki surok ki pat ba jong kini kathan ki langat ha ka sok sat ka bakrau ban let ban wan ban kit ban ba bat ha ka pang gajha
Kila kentui ki bor senchar district ban pet mardor ye kini kijing ujor ba kijing jeng ki pai pa hakani kathan. Anga Clinton Armarak aham CAB ni headquarter ni general secretary nakemang anga yan khaldang rungsek sorok ko ni ya ba khaldang bau parau ni khaldang sungmo na pugupong ni gemeng yara rungsek songunga ni gemeng yako within 24 months on complete kana kana chim ramako yako yani rama ya construction ko diba tao hazagani kolbruk sauni kagen chumuba tao machot kujengani gemen baka yang sungdong kebarang baka nik nikani kumat ninga tau ni kita ke school rek kebarang ba sa dengani kita mat kebarang gari gurarang na bana long nik nikani kumat ninga ni gemen anga government ko ba amot molat nas kawan da kapsan nakin district authority ba PWD officer ang ko ba molat nas ka sabay na simang yara marang ko iro kate mengna ya kamrang jen pending idong ingachum warang ko ka sapai sungin ukti mandirang na dang name maksud itu kucina ni menangan mulat naskah wanda ke dau je kontraktor orang yako mat nachum nak simang bakasa pa yarang ko maksud itu nade matel begin chum ne anga aham ni phalo nak simang sakan ni kon mulat naskah lakon metel jubel parani sub urban area macum ndake mang khaldang rungsrek ya khaldang bau parau ni khaldang sungmau na phugupong achum diba ramarang ko daw na keng maksud itu kujenga pending indoninga Reverend JJM Nichols Roy Memorial Committee haka khat artarik jylliew kala rakhi ke sngi kha ka ba shispa life khanda jong Reverend JJM Nichols Roy uwei ni kinong sandori ka 6 schedule jong kariti senchar kari India ulalong ru ukpa jong ki autonomous district council haka dong lam ni ngi kari India kum unong yalam balayo ijinga ye kalawe ulaya sa ting haka dor bar thau riti senchar jong kari India da ka jing thmu banya dai ka khindau ka shiap kiriti dustur jang kiriu lom ritpat kibasa hakithai rilom jang jala asam naka 6 schedule jang kiriti senchar kari India lakai ke United Khasi and Janta Autonomous District Council but ki wepat ki district council haba ki pat ba kari India kila kubur rai bat penkup haladehi kiriti senchar kari India habala yo ekjing la lot ne kiti kari bilat banlong kari senchar pat ba kaban lam khamat haka kadan bah kli do president de kis im kumbalong kari bilat hakani kasngi rakhe kan mau but kan mau buram yo new real kraw ka professor kong badak linwar nong hikai bah kli haka subject khasi but dean school of humanity nehu Shillong berminchwa kala penkup buram ya laingot kisamla pule jong ka Reverend JJM Nichols Roy College Kuala Pati Shillong ki bapas bah ke examine bachelors of arts kini laingot kisamla kilong overland khal umnot naka political science arhajar khat kasamla ishalness lingdo khasi 100% but kasamla iris nongbet khasi 100% how arhajar khat dai Secretary Domble, Reverend JJM Nichols Roy. Marhakan start nisnomu yoble mangiyo bandon kumni. At the outset, I, on behalf of the Reverend JJM Nichols Roy Memorial Committee and also JJM Nichols Roy College, Kuala Pati, thank God for enabling us to organize this program commemorating the 139th birth anniversary of the great servant of God, Reverend JJM Nichols Roy. Ibadi kena ke college pelale bahag hagan exam arja katra ishalness budi batch jong ka arja katra berkumjurul iris but hagan ke por tembepen slam show kerpat hagan ke por chief guest masih award na iktijo president balong ko but nalayo aban dia clear jumuro sikon ging bagi na patay kuat ipape masno kalau berbulan kalau kraw sibun nga pagandal kata pihak kung kalisi kalau kesini ke bakal hadu kata-kata namar bakal kesini bangikin mau buram ya sini ke bakal yung way na real crowd, ni have the way na real crowd, crowd tam jung jay in real.
Layo semua shibun kejing keren haluak jong kejing trei jong ini. Dia Henry ngasmudi bandang ya tu obat sakit dia ban lesi no sakit. Oh ini yo semua shibun kan sekarang company akan kejing impact mana kejing tak. Jom kejing syakri jong beli kejing tak kejing jong anu. Nang tak pada bat kejing usinya bulan no. Kemudian juga Constituent Assembly hakapor kapag isinyo ya kan ini sisa jo kali India. Kajing penrong naman nitip pag dikti jong neuri ba. Kapla sando ya kan ka kandet ka Henrio. Kapala long kajing kuku bat kajing ya da. Om de kan ya kajing Henrio kasipra. Henry ya ki pa riu bom baro ki belong trairi jong kan ka bentang bestela mengilang om ki North East India. Mbeta mangi bayo kajing motor. Bacusur ngide bang sukma rupa kajing donjong ni kesik siju dan ni kene tuan rio. Mbeta maka ai kajing ada yani nakadau juga jing dan juga district council. Mereka dan shibun ki bang diri hapok kajing ada jong kene tuan rio. Ngadon aku university bang abang jong thai kan hawu December ada hawu berada December. Ni juga shibun ki jing tai ni hante bok academic council. Ibedai bat reservation ni nampak mereka reservation. Policy pemerintah memperoleh reservation of seats now the students ibadai na kanila jaka ka jumi ka rin hindi jaka ibadai ki tribals kung tater namal baka don kani ka klinik ka manrio ka 6 schedule kala long lupa ka jinga ka shatri ka baka yani haglopon kilyang et ang nakadaw jong ka district council baka jinga daw kendo ka jong ka jay manrio hagamedai pat nakadiyang jong jinga ma semua madu kata kini kebalang, wala na ngambil na kini kebalang. Ini ia juga ide na kini kebalang. Haki kuat berbencuah. Ini pagi aku kebalang. Dari ngalapan awak bala, bet yang sembai bandingkong yang kejimit deh kini kebalang. Nama ini ia dijual bagaimana ini, nanti pengiran red bagaimana sendiri. Baik nang ikai balakan mau kerja di kong frontier. Haki apa? Ia tu mi kadang kejimit jenis syajik. Kama khamsange akan dapat apa juga yemani kata yemani bon hantai te bat ia itu ba hakapor ba kini ki shipai Japanese troops kila arung shakaneka ishari India ni sipo Manipur ba po na gan dum ta kada ngi was ne chi sungkai yo ke jingwai ke jingki kama khamsange asu ba kane kanum poi shikini ki chaka shakani gri be e chumi ba yo kada dan si shakakan ba hakabalakan phaino jadi Japanese troops haga jing song jong hi kane ka long hi na ka daw ti ga jong blai lingba jong jing duai ji bangai haga ne ka balang badan ka do ki bangai ki balang ki weru ki balang ya na ka daw adon shipun ki bangala yo ji te halal kane ka bede bat kane ka jing im ka jong unyo ka ubangi dan buram haga ne si ka ba ni don kam ka long ma nin yai ka ma jing don jong ka member committee na next camp ba kane pathai ku bo jadi babon balang haga jai ka kham tam ni ki long dien ibang tipha ya kajing em kajing syakri bo sinyang bakra bola no syakane kajat penrio kajomi bat tunjuru hagbele bat kajing jadi kita ni long kat tu gadi ki bang syukwa bele pasat jumur lambat ki hagane ko hakien kasi Kakong RM Kurba Deputy Commissioner East Khasinews kale thu shikilat pathai KHUBOR bagi start pet binyak sain kilalap laipo nagisaw puar kilingkot dokha balates gidon ka formalin kadawai pennek do bandam puot kloy kumta ka sarkar kala penmi ek hukum haka pratari jylliew ban khang di do kha bawan rung shalan ne ki jylla shabar ka thain lam ni ngi kari India khatsan sngi hadin kini ki khatsan sngi intes biang ki do kha bala dalap gidang don ka formalin en betengi ki jingmana bandi do kha bawan shalan hakani ke jing kendu bekinong thok KHUBOR haka khat arterik la don lang ki officer ki bapet ka kwat ka khia bat ka jing khot jing shngan haki marban ki bedi hayo hahat haki benta ka bam ka sa jing pat pa ka jylla kini ki officer ki kentup ka Dr. Waida Miki Lingdo assistant food analyst kam microbiologist ka kong hemika papang SP fisheries Dr. E Lingdo bat ka kong DBS Mukim assistant commissioner food safety lekin tui ki pat ba banum ken sting Henry ban up hadu banda penmi ya ko hukum bagi dok kha ki lakot de ki borsen char jongkani ke district de gade shisha gata ba ngide besutu diktinya tapi de begini ki dok kha ni shem ba New York ki KHUBOR na keleng
Mo naki hindi tam nak state lejong film sedang nangni sedang naki way pat ki state ha kari jungi kari India but ham tu hagi kot KHUBOR ni la yo i formalin hagi dok kham la di dek di kala khang la ban chwa ha assam de pi mau di hadian nang tu ki officers jangan baru we state kila ship ki sample kila pick up ki sample from nabarok we state but kila wan ra shala but hadian kata naki sapa artli ki bang ladap le ek testing laipo tali naki ki de ki berani tak formalin ka formalin ka de ka preservative ne ka dawai ka ba penne ya ka no kamar mo ba penan kam ban penne ban ka no puot te la penan kam ya ka tak formalin ba ni lalam halai po tali ki dok ha but hadin kata namar ba ni so tu ba ka de ka yap ka im jong ki nong bam ya ki ni ki jing ba Deng ilapan mi akan ni notification hak pratrik Jun. Kenang ba ngim up hado pendadap baru kai ki report. Hado pendadap kita sepat klik dok kau ni don ni claim up ya kata. Mari yo ahi ke jengtem ni pen ban ya kan ni. Kata kalau ke precautionary ni ke lat ban te lakam banung di show ya kan ni ke dok ha. Nilane ya kata hak kata pratrik ban nilai port kat sans ni. Di hadian tak kat sans ni lada ni live through lada ni Haka yo nama kini kita ha hadin bagi wan nakano no maka state. Kinda poi ka state jangi ki poi bet ha po kliyo. Mo ki ba wan hang ni aso jangi. Dikin la wan hang ni kliyo. Dik black pack baharu tha. Kinda kilawan raru ka certificate ka ba lingo long kada ni ki certificate haki bala pen ibam dan e ke kata formalin dre. Nginda kalayat kata ka dok ha bede kan la nak shiki ho Batai ikam mukim, mana yang hangi, ni hara kam jami Commissionerate of Food Safety, ka office ni kadi ban test man kasi. Ni collect hi kini sample, jom ke local fish food mentang sini ni dah collect hi. So we kata ni select test. Ladang atip kata kaji kali, kanum jam deh. Namar ba namna menjawab kata I'm not part of it, no. Ai ngarungan ong langkum ka ong imam hi long ngitip hi mo ba kadon kata tamba kapkum ka jing ya thu jom ki priyo te ka formalin pila ban ad ha ka how ice pila ban chuwe ka dok ka tu how ice with formalin leni la ban chu inject tamba kidan hi ru ba ong ba pila ban chupin Sependi yang kedua yang formalin dan sentur jongka dok karo. So kibun kijek di balapan nama kami intention yang kibat bakinam kuat ya ka dok ka pakan puut. Kikuat ban penne, hendak ban penne jubor ya ka dok ka ban nam puut. Kan seliu pedin deh la bamban de kita ki rukam lihat jongki mo. Kaya bagi tabi na kaliang medical na health department belum formal kami orang itu beranda kami ni ang life OML na jongka 37% formaldehyde kalau macam ni kerja yang berbeza. The small amounts ro dalam tentang mengikat suang dia jendong dok kala dengan bang mana kasih kanang lang mana kamet te kuma kita bikin dia kasus macam ni formal dia kasus macam ni chemical te kan kata ya gitu tukar net meningkong ada kibang kata ini ke digestive the gastrointestinal system kan kata ru ke central nervous system it gets absorbed to the blood now the cardiovascular system but come tam dengan beda bagi jing betau be jumbang cancer tari be ini ngomong tai babang what ikini kinong dia dok kha di bakta ikini dok kha ro kada macam mai ki ikut occupational hazard hakaban kita macam smile ki fumes mo itu ba plat na try kaya juya yo do just macam formula isi yo ini sak kikman nanti kita fumes ke rumah ba tak tu kalau mampu iki jingma kalau yo cancer macam ini sinuses macam nasopharynx to throat and then the nose and the throat connecting right nanda bete kila yo irritation of the skin nanda gadon ro ko jingla pakila yo pang myeloid leukemia nanda don so kini tak po jingma ang tai baba henry wadi ni bede ro ki nong dia ki yo ki han tingin nak collect naki
kita gidok hangilap bagan don kumta ti na takadaw hae ban ong kam ka gibo yak takadaway dan hae ki ayak takadaway ngimla ban establishment tan dingi sulap bet baka kadon kata ka jipenan kami akan kadaway ban benne ya kata ka domen ti katahi bangi long concern ban ni kerpat dia gitu ki association do bagin semua ba ni supu bagi kido ya kamai kaji bandai ka kam kordo pada kamen sembreu ban ya ka ba im ka tu kan ni bagin yo ja dan nak tak ada kiru kismu tu hi bat hadu mentang sini lam dan ka do pan non nak liang joki bagin le bian bagin di la ka di ka tak do kha ka pamila kham kata ka shong ka lama oi bi hadin ka khat sansmi ngin sa let hang to play yo por bagi play ki do kha ki boy ngin sa check bia Ilada ki don kata ka bi ba omo tingin nampat syaki mendi. Komisi Benta ban pencelur bat ban ailat iki hebret bakin wan chakmat ban Shimenta ki program ban penlong de ketin kren lejong kat kum kejing temu jong ketanat penroi puli putih jong sarkar India haka khat arter ke jylliew ko office district mission coordinator SSA Seman Ribhoi district kalau pelong ya ke program Jan Bhagidari events and activities ha DSEO hall nongpo halor kapang foundational literacy and numeracy kini program kalong kejing sandur jong ki arpau teli kiri balakiu haka roi kapa G20 ban kershan ki kena aret ki badang lung ke berkat ke perdan ban e ki kejing pule bat ban nang ban khen ban dia hakani kesni kinang peniat ke lepelong ki program ya thuk khana puriskam storytelling na kebentasan ko arngot ki hebret ki belawan ban Shimenta na shpau teli ki school ya kini ke program en penkut pat haga khat lai ter ke jylliew ha district library hall de kejing kop drodur bat chna jing chna tiar bat insan ki busket syakitu ki bajab ha kejing kop Ong biang sahih Nipun Bharat Pledge Tu ngin yasno tilang bat pen tikna ban wanra ya karupong tuli bat babiang tam na babenta baro ikena nang bagin yo ya ketenrai babashem ha kisap bakher ha kajing em jonggi ni kular ban penlong yakispul kita Islam jong kajing men bat kajing nang jingtep ha kaba ikena ila ban penton kam kelut ya kakien kakien ban keli jingkeli ban jelek ke jing kermen ke jaga ke baai ke jing sok iki kena kedai ke jaga ke ban yarap iki kena kedai ya pi ba pin fet iki kena lagi don hakanu kono kasam nomor kita kinong ikai hab treistom nak biju treistom kinang hab ban treistom jojo kesorkan kelakang banum suo iki kena akan mau aku puar bagi nang red bengi pila tu lep latu kulom dia lasha suo njusya lasha bom mentapan njusya suo ban suo iki kena dia bismil tu ya kajing kumno ban peniat iki kena iki berit ban suo rumlong ban mai rumlong nomor kita kesorkan kaya lia ban wanra deki lat kilenti kumno ban pensngau tu iki kena bagian em kajing em kebaben kajing em kaba mentoy ya kalawai kalashai jongki nomor kita kadang kinong ikai mdei zaman ikai bet ya kekot Andrei ini kita ki program ki baret ki ba ai ki kai pi kumno ban le haskol
nalor behi kai ban tho nalor behi kai ban bulie ayu iba pun ki kena red lahi kai ru ban sia ni tenat bahai ki nong kai nursery ki pom junang ban ki ru ki nomor bele ki hap ban siat lang ki kena dari ki nong kai kim siat kum no ki ni kena ibaret kena ndai de ki hap ban ya ki lang ki hap ban ya siat lang ki hap ban men lang ya ki kena nomor bagani program kadai ka storytelling lani ki jing tu kena mani tu kena len kot ipi iwei jing tu kena ban singap ha mo sapa ini kena bet bai sengang ana pen selem kadan kawai ka kemi kabedan lain wat ki kuan bat kini ki kuan iwei na ki long di bas mat pa caki dang step henre ini kena ndai lek school dawan poi siang war pedang lek dan wei kulom wei pensel iroba bat kunta ter dan wan pai siang pan wan ra sibun hakapla mot pula tu lot yaki jong ki kena tang yo lat pula tu bet nu kena kan ga kemi kan dia puno yo nu kena nin kong ka sole ran ban ong bo nu kena u tu ndai ke perkat pan ladang ngam le ai uniu kun jong ale chai on selong umen tu dak le ya tu kena ken yo tau kun ba ko ong ba itu kena sepang jong no itu kena sepang jong u nok tu kubahadien dalah he lasan usya sedian pasi halor jongka bat kilas nai ta diam pasi cepat bu sejrong bat ka kemi ka dan hota ban pet itu kuan bo unsya sedian pasi no nomor kata ka kam tu dia kata ka kemi kali ya tu itu ki kuan bah kita ubrio swaban chas dien pasi ki keli ki nong sediet pasi ki om kumno ka ka jingkwa ka bakadu ka jongpi kwa bamdo ngin ai pi kwa di umso ngin ai kwa kanu ngin ai ndre ta ubrio om kumno tem wang kat bo ong ru korngak li wang ngam tre Bat daki tu ki khubor ngila poisha ka bakut tak hadu penglesiam yang kublai shibon.